scary costume out, dress like a saint in. Yan ang bininda king meto nga parokya king Lubao, ay ni-report ng Patricia Mamango. Inyang October 26 bilang alternatibo king tradisyonal Halloween. Imbis na makatakot ang costume, deng anak, kayanakan at makiedad, misulod lang imala na kawangis na ring paborito dang santo at Santa. Megparada king paligid ng parokya at binisita la kareng bale-bale nung nukarin sa sabyan ding God bless you. At tatanggap lang treats, iba't kareng residente. Kaya be mo rin ng living rosary. Nung nuka rin, ding manungge mismo, ila rin magsilbing beads ning rosaryo. Kapag nasaning aktibidad, ing pakilala ka rin kayanakan at parokyano. Ing kabaldugan ning kasalpantayanan, kabanalan at kagalakan. Adala ning pamanyese kang Kristo. Pepayabot siyang kapasalamatan, Reverend Father Jonathan Bartolome, ing kura paroko ning Conversion of St. Paul Parish kareng Mekiabe at sinuporta bangkanita maging matagumpeya ing selebrasyon. Napakaganda pong makita ng mga kabataan mismo ang nangunguna sa ganitong gawain. Hindi lang sila participants, sila ang puso ng Dress Like a Saint. Ing Dressed Like a Saint a proyekto ning parokya metong yang paralan para king masayang pamagpalaganap ning kabanalan at pamagmasusi king espiritu ning kasalpantayanan para kareng Katoliko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Totoo, king Balen Susuyo.